Marko ta etɔ̃lia. Yesu dagbe le dɔnɔ aɖe ŋu le sabat dzi. Yesu gayi Yudatɔwo ƒe ƒuƒoƒe le Kapernaum, eye wòkpɔ ame aɖe si tsitsi lé asi na la le afi ma. Esi wònye Dzudzɔgbe ŋkeke ta la, Yesu ƒe futɔwo nɔ ŋku lém ɖe eŋu tsitotsito be ada gbe le ame aɖe ŋu mahã. Ne wòwɔe la, yewoatsɔ nya ɖe eŋu. Yesu yɔ amea be neva tsi tsitre ɖe ameha la ŋkume. Etrɔ ɖe wo gbɔ hebia wo be, enyo be woawɔ dɔmenyo le Dzudzɔgbe ŋkekewo dzia? Alo enye ŋkeke si dzi woawɔ nu nyui loo alo vɔ̃? Ameawo katã zi kpi, eye womeɖo biabia siawo ƒe ɖeke ŋu nɛ o. Yesu tsa ŋku le ameawo dzi dzikutɔe, elabena eɖe fu na eƒe susu ŋutɔ be womesia veve ɖe wo nɔewo ti o. Azɔ egblɔ na amea be, dzɔ wò asi. Amea wɔe, eye enumake eƒe asi gaɖɔ ɖo. Esi Farisitɔwo kpɔ esia la, wotso enumake ɖawɔ ɖoɖo kple Herod, dunyaheha, si de Roma dziɖuɖu dzi la le ale si woawɔ awu Yesu la ŋuti. Yesu yɔ dɔ ame geɖewo le ƒuta. Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo ɖe wo ɖokui ɖe aga heyi ƒua ta, eye ameha gã aɖe dze wo yome tso Galilea. Esi wose nu siwo katã Yesu nɔ wɔwɔm ta la, ame geɖe siwo tso Yudea, Yerusalem, Idumea kple nuto siwo le Yɔdan tɔsisi la ƒe go keme kple Tiro kple Sidon nutowo me hã va. Yesu vɔ̃ be amewo ava mimi ye ɖo, eya ta ebia tso eƒe nusrɔ̃lawo si be woadi ʋu sue aɖe ada ɖi, ale be ne ameawo mimi ye ɖo fũu akpa la, yeage ɖe eme ado le wo dome, elabena eda gbe le dɔnɔ geɖewo ŋu gbe ma gbe, ale gbegbe be dɔnɔ bubuwo ƒo zi ɖe eŋu fũu henɔ didim be yewoaka asi eŋu ko. Nenye be ame siwo me gbɔgbɔ vɔ̃wo le la kpɔ Yesu la, wodzi anyi ɖe eƒe akɔme hedoa ɣli be, "Wòe nye Mawu ƒe Vi la." Gake Yesu tia se na wo vevie be womegana ame aɖeke nanya ame si yenye o. Yesu tia eƒe nusrɔ̃la 12. Le nu siawo megbe la, Yesu yi to aɖe dzi, eye wòbia tso ame siwo wòtia la si be woava do go ye le afi ma, eye woyi. Azɔ la, etia ame 12 be woanye apostolowo, ame siwo anɔ eŋuti gbeawo tso gbe, eye wòadɔ wo woayi aɖagblɔ mawunya na amewo, eye wòna ŋusẽ wo be woanya gbɔgbɔ vɔ̃wo ado goe le amewo me. Ame 12 siwo wòtia la ƒe ŋkɔwoe nye Simon, ame si wòna ŋkɔe be Petro, Yakobo kple nɔvia Yohanes, Zebedeo ƒe vi siwo Yesu na ŋkɔe be dziɖegbe ƒe viwo, Andrea, Filipo, Bartolomeo, Mateo, Toma, Yakobo Alfio ƒe vi, Tadeo, Simon, ame si nye Zalote, dunyahehamenɔla, kple Yuda Iskariot, ame si va dee asi. Yesu kple Belzebul. Esi Yesu trɔ yi aƒe si me wòdze la, amehawo gade asi ƒoƒo me ake, eye eteƒe medidi o la, aƒea me yɔ kple amewo. Ameawo sɔgbɔ ale gbegbe be womekpɔ ɣeyiɣi ne woaɖu nu gɔ̃ hã o. Esi eƒe ƒometɔwo se nya sia la, wova be yewoakplɔe ayi yewo gbɔe, elabena wobu be eƒe tagbɔe da. Gake Yudatɔwo ƒe agbalẽfiala siwo tso Yerusalem va afi ma la gblɔ be, Belzebul gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe fia si le eme lae le fu ɖem nɛ. Esia hã tae gbɔgbɔ vɔ̃wo ɖoa toe ɖo. Yesu yɔ ɖeklemiɖela siawo, hedo lo sia na wo be, aleke Satana agate ŋu atsi tsitre ɖe Satana ŋuti? Fiaɖuƒe si ma ɖe eve la, mate ŋu anɔ te o, agbã godoo. Aƒe si me mama kple dzrɔ̃wɔwɔ le la hã mate ŋu anɔ te o. Ne Satana tsi tsitre ɖe eya ŋutɔ ɖokui ŋu la, ekema mate ŋu anɔ te o, ke boŋ atsrɔ̃. Le nyateƒe me la,
ame aɖeke mate ŋu age ɖe ŋusẽtɔ ƒe aƒe me alɔ eƒe nunɔamesiwo adzoe o, negbe ɖeko wòbla ŋusẽtɔ ma gbã, ekema ate ŋu aha eƒe aƒemenuwo. Mele nyateƒe la gblɔm na mi be woatsɔ amewo ƒe nu vɔ̃wo kple woƒe busunyawo katã ake wo. Ke ame sia ame si agblɔ busunya ɖe Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ŋu la, womatsɔe akee gbeɖe o. Ame sia wɔ nu vɔ̃ mavɔ. Yesu gblɔ nya sia, elabena ameawo nɔ gbɔgblɔm be gbɔgbɔ vɔ̃ le eme. Ame siwo nye Yesu ƒe ƒometɔ vavãwo. Azɔ Yesu dada kple nɔviawo va aƒe si me wònɔ la godo. Wodɔ ame aɖe be wòayɔe na wo. Ameha gã aɖe nɔ anyi ɖe egbɔ ƒo xlãe, eye wogblɔ nɛ be, dawò kple nɔviwò ŋutsuwo di be yewoakpɔ wò le aƒea godo. Yesu biae be, ame kae nye danye? Ame kawoe nye nɔvinye ŋutsuwo? Etsa ŋku le ame siwo ƒo xlãe la dome godoo, eye wògblɔ be, ame siawoe nye danye kple nɔvinye ŋutsuwo. Ame sia ame si wɔa Mawu ƒe lɔlɔ̃nu la, enye nɔvinye ŋutsu, nɔvinye nyɔnu alo danye.